Nabona umuntu byari bifise umuvuduko udasanzwe kuburyo navuga ati akakoba aragasema cyane ko byo bimeze gute urumva kuko nta hantu naca ngo ntihabe hariho ikintu cyitwa alerte nkuko umenye hakujya umukuru w'igwa atambutsa no cyo bahagarara bavuga ati umva je byari birenze kuri iyi sininjira muri bisi atari ko abantu bose bahindukiye yaba nga mu Burundi yaba mu bibaye nko mu Rwanda ho byari ibindi bintu yari mu Rwanda ho byari biteye ubwoba byari biteye ubwoba wotuba ukina wambaye impuzu y'igiti kuko ati seki uyu ninde atava mu gihugu cyawe identity chiza ati babano ni gute n'umuzungu acabakiriye service ki avahe voilà kuko ngo hari umuntu twari dufitanye beef muri domaine ya cinema kuko ntawe duhiganwa sinzanja mu mahiganwa urumva je ngora filme ziwanje kugira ngo ntange message ku bantu kuri community nuze ngo ntange icigwa ku bantu bose abumva ururimi nkoresha urumva sinkora cinema zanje kugira ngo banshime sinkora cinema ziwanje kugira ngo mboneke ko je ndi gitangaza oya This is Flash TV, we shine to progress. Turaburamukije cyane bakunzi ba Fresh TV 257 aho muherereye hose ku mpande zine z'isi twizera yuko mumeze neza. Iyi ni ya TV imwe rudende igushikiriza ibiganiro byubaka umwe wese agakura mwiciwe ako kandi mukakomeza nabariya uko bumeze. Jewe ijwi mwumva nigenda kuri Dance the Sun behind the camera hari umuhungu wanyu the best. No munsi turakira umuntu adasanzwe muri Fresh TV umuntu nanje ubwanje nishimiye guhura nawe umuntu nipfuje kenshi ko kokorana ariko no munsi Imana irabikoze mutama tubakire. Murakoze cyane. Mumeze gute? Turashimira Imana kandi. Bana yuko mwaberewe cyane agakoti. Inshuro nyinshi ndakubona umeze nk'umu diplomate ukuntu. Boye ni kamere yiwanje kenshi ndabona kuyambarira kuno. Yego. Mane ariko ikintu kijanye n'amashuri ushobora kuba warayakubise menshi. Happy nta menshi je nize kwe. Nyuma rero yiwanje risi direct Tanganyika. Chaniga University imyaka 2 guza. Yego. Ayo ni menshi nahoze nsoma kantu kare ngo abenshi mu bakinyi ba filime ngo kijanye n'amashuri kiriko kirabaruka cyane. Ariko mwebwe urumva yuko ako kantu mwabanje muragakemura. Tutaragikimuye kabisa naho tutagize mu rwego hejuru. Yego mugabo twashe kuneba ishuri turiga. Nibaza yuko atari bake mwamaze kumenya uno muntu ni reka ndamureke yivuge. Ndondora abadukurikiye. Je banyita amagara n'amazi yasanga. Benshi bazi ku izina rya Mugisha. Yego abandi umupapa ndubase mfise umudamu. Yego hari urubatse. Yego ndubase. Ego hafise company wanje Mugisha Movie Company personnel grand production ya filme n'ibintu bitandukanye by'ama video audiovisuel. Ego ndibaza mucha makene. Yeah of course nico nashatse uvyivugira ni Mugisha abenshi n'ubundi bakumenye kujyo zina rya Mugisha ariko wavuze ko n'irindi mugara n'amazi Hassan benshi ko ntako babaza ariko turafatira kuri Mugisha n'ubundi izina ryamamaye cyane riragera kure mu miseze ariko none munsi rigikora turaza kubirabira hamwe turaba ukuntu biba bimeze. Ikintu cyambere novuga twohera ko ni filme yawe yitwa Mugisha yasize amateka hano hanze y'igihugu hose novuga iragerayo. Ikintu abantu benshi bariko baribaza uno munsi uhugiye mu biki nyuma y'ijya filme komenga ntibasubiye kubona gose ku muvuduko nk'ujya. Twabandeje akazi nyuma ya Mugisha ari filme menshi cyane dusora. Mugisha ariho za Urihe ariho za Biri ku nzira ariho za Murekatete twakenye mu Rwanda no mu Burundi. Hariho nyinshi za Sibomana Inkwezi z'urukundo cyangwa cy'Umugisha nyinshi za Karma Mugisha igice cya gatatu n'induruka kuyisora. Ni ufite nyinshi rero yabana bibo none kumengo nitukimubona tukimumva ubu isi iri mu bintu byinshi cyane. Isi iri mu bintu byinshi cyane
bituma kugira ngo utore umuntu cyangwa ngo umenye ati umuntu akarakora ibi cyangwa biriya bisaba ingufu zidasanzwe bisaba peut-être nk'uwo muntu wenyine kuyupdatinga kwagira ama promotion menshi cyane cyane urabona nko ma internet n'ibyo naje personnellement ntabwo nabishizemo ingufu nyinshi ntabwo nabishizemo ingufu nyinshi cyane mu bya internet ntabwo kubishiramo ingufu récemment myaka hareze nk'imyaka 3 n'abatari 4 ntabwo gushyiramo akariro gato n'uvuga akariro gato kuko bivanye n'ibikorwa byinshi mba ndimwo by'umuryango byiki bwana niyo mpamvu benshi buri mama ariho usanga bati no mugisha atagikora no mugisha cyakora turi turashasura kandi amafilme washaka meza gusumba mugisha afise ama story meza cyane gusumba mugisha cyane gose uzi kwico kintu hari abantu bataracemera byo Rwanda kwemera ko n'umusaro film irabaho irenze ya mugisha ni kuri nkaje personnellement je ko ndi umwandisi wa mugisha personnellement hari filme nandi nkavuga ati film vraiment inarenze gusonja mugisha urumva ariko rero nkabye byandi bavuga ati buri kintu cyose kiba gifise amahigwe yacu buri kintu cyose kuri isi kiba gifise amahigwe yacu mugisha yagize amahigwe adasanzwe gushika kuri no saha bon sindabona cyangwa sindumva iyo novuga ati iyi yaje yegera basi mugisha yaba izi wanje cyangwa izabandi urumva yaba mu Burundi cyangwa mu Rwanda nayo ndumva mvuga ati iyi omwe iregereye mugisha mu gukundwa n'abantu benshi ijya mugisha yo yari ngitangaza ijya filme rero aho hantu rero wanashaka ko tuganira Bwana Mugisha umwanya munini ni filme nanje ubwanje nibadije ku ikintu kinini by the way ijya filme yawe nanje novuga ko yarangiza ko amateka kuko ndi mu bantu ndibuka ahantu nabakera nigeze gukoropa sare yose berekaniramwe filme kugira nemererwe kuyiraba yari gisohoka ari inshasha twese dushashaye kuraba ico gihe hari amafaranga yo kuraba mu movies bamwe twaba dufise ni filme rero novuga yagize impact nini idasanzwe ikintu ca mbere numva shaka kuyimenya ko ijya filme ihuriye he n'ubuzima bwawe kiya gihe uyandika byari bimeze gute kuko hari abantu ariko bayiraba twibaza ko ari true story kuko yari munini mvuga n'ibigumbagumba byinshi ugasanga umuntu akayiraba biheze yarize kugeza n'igihe bigoye kwizera ko ari inspiration gusa bisanzwe umenga n'ubuzima n'undi bwawe ariko uravuga bon en fait kuvyukuri sinovuga ko ari ubuzima bw'iwanje nariko nderekana gusa ibibazo burya ariyo byinshi yari ama true story y'abantu banyiga abantu arabo twiganye ariyo nabandi kuko nyina mfise kamere kumviriza abantu murakabwira story yiwe ati je byagenze uku nakabwira ati kuno ashengera rero mélange ikintu kizima après zo sana je sinovuga yuko byiwanje byari nabaye mu buzima bwiza ukuntu no kuko naje personnellement ndibuka je nabuze mama wanje na basista biwanje batatu mu ntambara yabaye muri Kongo muri 1996 ko twahunze tuva mu Burundi tujya muri Kongo haba intambara naho nyene umva mama amvyara jewe n'abashiki banje batatu bose bapfira mu ntambara byari ngombwa ko ndegwa na marate ibintu nk'ibyo rero niba byoroshe rero nabyo nyene bon nabijya byo kwideplacer ko je ndimvukira mu ntara ya Cibitoke hama nkazi Bujumbura kwiga ubuzima nabayemo mu Bujumbura bw'ishuri ntabwo bari bworoshe kujyama munuze mu ibaraza muri salon umva karindira abantu bako baraba cinema cyangwa ibyaho kuri televiziyo nimba bajya amasatani bari saa 6 karindira hanze akabugana nawe ujyame ukacabijya mu icyandaruwa yawe hari ukajyama urumva bon byinshi twari turacamwo byadufashije kugira ijya nguvu ijya nkomezi yogira composition y'ikintu cyo tuma abantu baravye nabo nyine bagira ama emotion hamba rero ikintu urabona nkajya ikibazo cyo kurira kutira musozi ni ibintu biri naturel kuri jewe byaje biza biri automatique bivanye n'akababaro kumbura umuntu yaba yaraciyemo umutima uba waratuntuye zo hageze nka role gukina urira umva ni automatique rero nko gukwega ya masini ni nko gukwega ya masini umuntu aba yaraciyemo ugacuvuga ati c'est ça la réalité umva ukacha bikacha automatique nturinda gushyira ngo ngama vixi cyangwa ngo biki ngo ngutuzi kundi abandi babigira no umva ni c'est automatique rero mugisha nama true story y'abantu batandukanye negeranije ngora kintu hakiriya kiba kinkora mutima ku bantu benshi cyane kuko uravye en plus de ça imwe mu mvo nuko
abantu benshi burya nasanze ku isi cyane cyane nko mu bihugu byacu byo muri Afrika nko mu Burundi wacu abababaye afise akababaro ku mutima ni benshi cyane kuruta afise umunezero. Abafite akababaro ku mutima nibo benshi kuruta bafite umunezero. Nabo jye ubona yuko wowe ku maso yiwawe ati bafise umunezero bari mu byishimo bari muri cyangwa biriya usanga bafise ibibazo byabo bikomakomeye bibabakiye ku mutima. Atari bya bintu uvuga ati ndihebeye Imana kabisa. Utavuze ati ndihebeye Imana ngo byiwanje utegeza kubufise ibibazo bikomakomeye bituma umutima utuntura. Mugabo maze kwibera Imana rero ni ucugira ikindi kintu muri wewe urumva courage muri wewe uvuga ati byose Imana niyo biteguye kandi uri mugambi w'Imana uteza kuba kandi bizohera Imana niyo bishaka. Bica bigwa morale. Mugabo mu bisanzwe abari mu bibazo ni benshi kuruta abari mu munezero. Niyo mpamvu ico ni kimwe cyatumye mu bintu ijya mugisha ikundwa n'abantu benshi cyane. Yeah, that's it. Usa n'umuntu yakoze ku buzima bwa menshi. Kiriya gihe rero byari bimeze gute? Hari ukuntu kabisa novuga hakorotswe ikintu kimeze nk'imvura yo gukundwa cyane biciye mu gikorwa cawe. Byari bimeze gute byo buzima bw'ubustare uri mushasha uri kuravuga mu Rwanda mu Burundi hirya no hino za East Africa. Ubuzima bwari bumeze gute? Cyane nk'umusore unahura n'ibigeragezo by'abakobwa cyane. Bo fete jewe n'ukuri reka genda shimira Imana cyane kuko ijya ari nka experience y'ubuzima bw'iwanje naciyemo kuko ni gake umuntu aci mu bihe nka biriya hame ntatiriganye ntaje mu bintu bitameze neza. Rero ndashimira Imana kuko nkuko name nicisha bugufi n'abana nicisha bugufi cyane. Gusa cyabaye igitangaza kuri jewe kuko rimwe na rimwe sinatahura kuko nabona umuntu byari bifise umuvuduko udasanzwe kuburyo navuga ati akakobara agasema cyane ko bimeze gute urumva kuko nta hantu naca ngo ntihabe hariho ikintu cyitwa alerte nkuko umenye hakujya umukuru w'igwa atambutsa abantu bose bahagarara bavuga ati umva giye byari birenze kuri iyi siningira muri bisi atari ko abantu bose bahindukiye yaba nga mu Burundi yaba mu bibaye nko mu Rwanda ho byari ibindi bintu yari mu Rwanda ho byari biteye ubwoba byari biteye ubwoba kuko jewe ko rwari rwo bwa mbere mbona c'est quoi ibi nibiki numva mugisha mugabo bivanye nuko ico gikorwa cya mugisha ndagize mu maboko y'Imana imbere ko ndagikora narasabye Imana imishika indwi ndagisabira Imana mvuka mu ijoro amajoro saba Imana ati Imana kora ibitangazo byawe kuri kino gikorwa cyanje kibe gikorwa kizima gifasha abantu umva ya Mana yanje naguma ndayishira imbere rero no mu bihe maze kuronga ama resultat abantu bayikunze iki mwasati Imana fasha sinze nirimuke sinze nkora amakosa kuko ni gake cyane kandi icyo ginari ngira umusore biragoye ama 6 benshi atuma benshi basara benshi bashabagira mu kirere hari abo usanga arose gusa du 6 duto gusa to muri YouTube aca duzi YouTube rero tureke twebwe ni kuvuga ama province yose y'igihugu oya kabisa niyo ndakunganiye gato niyo filme nuno munsi ndakunda kuyagana for example n'abanyarwanda uvuze movies mu Burundi bavuga ati twe tuzi umuntu yitwa Mugisha mbe uriya mutipe ari he ni filme basuye kumenya ugiye countryside mu Burundi rugura ahantu hose mu makwe ukabaza filme no bavuga ati tuzi filme ya Mugisha ni kintu kidasanzwe novuga nuno munsi abantu bacibaza ko ni nka virus novuga wasize mu bantu mbe abantu bitwa bakarire bande bari he hari umuntu arabana nuno munsi bazi yuko yo bari we mu mufasha wayo bon karire ari Buganda niho yarongowe Uganda ba Muco yari mushiki wanje ari muri France ba Rushatsi ari muri Amerika nani Ruvuto ari mu Rwanda bo benshi bagiye bagenda no filme ariko nisibanga je nibaza yuko nubundi no filme niyo yafunguriye inzira abana ba nisa niyo bafungiye kuko nibaza ko n'umuzima ariko harimo no munsi benshi babamenye kubiciye muri ijya filme ego bose benshi bamenye ku isi kubera ijya filme yabayingira akamaro muri byinshi cyane kuko narusha sibenye narambwiye ati ino muri Amerika kweri nkishika muri Amerika nabonye ibitangaza bidasanzwe kuko hose naja aho ati rushasi umva ati yabaye umustar yariya kuri ijya filme ya Mugisha ego yubaho ariko kukijanye n'uburyo mu mufuko iyi filme haba ari ikintu yagusigiye aya icereke akanoti ifaranga ijya filme ntabwo yadusigiye amafaranga cyane gusa yadusigiye igihambaye gusumba amafaranga kuko yadusigiye cyubahiro
kwicubahiro naco nyine kugira ngo ukironke kiraharanirwa gose urumva yari usigiye izina arazi kugira ngo urironke ubwira kuno urumva si bya bose urumva hari amaserivisi menshi cyane turonka mu nzego zitandukanye z'igihugu bivanye na rejya zina rya Mugisha yadusigiye urumva yadusigiye ibintu bikomeye cyane gusubiza amafaranga kuko amafaranga urashobora kuyaronka ukayakoresha agahera ariko kijya kintu kubaka izina siyororo si ikintu cyoroshe urabona ubu benshi bubu rero bagaragaza no gufunda ibintu by'ububeshi bagwanye bageze kuri inda ya kanaka tusa nugira ngo by'imisore y'ubu ngo n'amabeze numbaze byose ni kurondera izina kubaka izina rero abandi babishyiraho umutahe ukomeye uburyo bukomeye cyane si ikintu rero bujya cyoroshe si ikintu cyoroshe rero bujya kuba torakoze ikintu nka kiriya kigasigara mu mitwe y'abantu imyaka irenga 12 icyo si ikintu cy'umwana w'umuntu baze baracitondera si ikintu cy'umwana w'umuntu icyo ni igitangaza cy'Imana kugira Imana ikora ibitangaza mu bana b'abantu nakanya ni igitangaza Imana yakoze ni igitangaza vraiment ni je nkunze kubyita ari abantu baronka icyo no kwita nka inspiration divine ugasanga si kubwiwe ahubwo Imana yaciye muri kuko nimba ikintu umugana w'igishaka kubona imyaka 12 n'umwe sikicisha abantu ni ikintu kiremereye umuntu ayo novuga yo kenguruka hanyuma rero utangiye novuga wo kwita muri legend no munsi ntabwo yaba yibeshe muri bino bintu urabye filme nimba yikurikirana ko kukarabana bagenzi bawe no munsi y'u Burundi ahigeze uyibona hehe ugereranije naho mwahere boye bariko baragaragaza vraiment abarundi bako bakora amafilme meza cyane ameze bien nuko gusa umva tugize mu bihe bitoroshe mu bihe bitoroshe ibihe bifise umuvuduko udasanzwe hari bamwe ubona babikora neza n'abandi ubona ati abantu bazi ibyo barimwo kandi ivyo byamaho mu bintu byose yaba mu mafilme yaba mu muziki yaba mu industry ibintu byose byamaho hamaho bazima hamaho ba fake hamaho abitaye mu bintu umva mu bintu byose domene zose biriho gusa bariko barakora kweri nabona bariko barakora bitanga bakora ibintu amafilme ndundi reka ndakubwo hejuru yego jinda bishima kweli yego kubganya ariko ni Mugisha negeze kumva agakritika kiwe sinzabona kabonye yuko utemerana nabana bino bintu ngo byatezwe gukina abantu bakinira mu bitanda iki hajya kantu ngo ntimukemera mwebwe no kuri jewe bo bazi bantunge bakinyi ba cinema kandi nibaze biyumvire ko ndabanka canke kubera ko kumbere bo hari abantu babyakira kutariko kuko burya bavuga ati l'art de comprendre c'est un don kujya gutahura na kujya ni gutahura ni talent ni don ingabirano kuko urashobora kuvuga ibintu umuntu akabifata mu yindi sense ari nabandi washaka amaze no kuvugana nabo urumva inbox kabisa muga ko barati ni kumego ni nk'intambara ni nk'intambara kuri bo urumva kuko umuntu amaze gukunda ikintu akakibona mu yindi sura wo kamuzanira yindi visage yindi sura tumengo muri ko mengo urikura mugwanya mu kazi kandi atari ivyo twebwe rero tuvuga nk'abantu kumbure twabatanguriye muri domaine ya cinema ngaho iwacu cyane imisore yacu ama generation mashasha urumva no kuri icyo ni kintu jewe ntazopfa nemeye icyo ni kintu je ntazofashigikiye n'umunsi warimo ariko bwana Mugisha nimba turiko tashaka gutera imbere tujana n'isi y'uno munsi turabya za bongo movies turabe nk'ubihugu bibanye cyangwa abandi badukuriye tukaraba za Nollywood za Nigeria ari amasene mwene ari araba barayakina neza cyane none twebwe yakinye mu Burundi kuko utamutahura ucumenga harimo no gutinda urumva ari ibintu je burya ndavuga igihugu cyose gifise ikintu bita imico kama urumva nituzi muri Tanzania ko barekuriwe nituzi mu Rwanda ko barekuriwe sero n'imico yabo nituzi imico ya muri Amerika bafise imico yabo batandukanye nimba je ndiko ndavuga mvuga nisunga imico yacu twebwe identité yiwanje ndi Murundi urumva nkamenya ati je nakuze ijya ndero yo kuziko urumva atubwira ati kino kintu kirazira ati kino kintu kirarikuriwe ati kino kintu ni sawa kino kintu si cyiza umva ya ndero
niyo tuba dushaka yuko tukomeza no mu bikorwa byacu byose si ngombwa ngo mbaga ngo kubera ko batanzania bakina kubera ko abazungu bafaransa bakina biriya natwe cyo tubizana ngo tubizanye iwacu mu Burundi no gutahura environment ahantu uri aho herereye mbe abantu babyakira gute bameze gute imico yawe imeze gute kugira ngo na wewe ugende wiyadapte kuri iyo mico yawe avuga ati ugiye bujyasazi azimira nzima niko bavuga rero nimba wowe utubwira ati ngira amasene yo mu bitanda yo gusomana yibiki urumva fo kuyumvira ati mbega selo imico yiwanje mbe ibi bintu ndabirekuriwe kubikora publiquement ndabirekuriwe cyangwa ni ikintu gikora mu kwihisha urumva hari ibintu rero abazungu bakora bobo selon bo imico yabo n'ubwenge bwabo babona ko ari bisanzwe mugabo twebwe ari kosa rikomeye cyane urumva ari kosa rikomeye cyane nika nanga karorero muri Hollande bafise umunsi wabo special wo kwambara ubusa haje muri Hollande hari umunsi special kandi uzwi n'amategeko y'igihugu cyabo mu Hollande abantu bo nukuvuga abantu ari abantu bambara ubusa liberté abatamakazi imisore nka jewe inkumi abamama ni kwambara ubusa mugatembera mu gisagara bakazunguruka ukeneye kubirabuza no muri YouTube birahari za Facebook hose muri Google wanditse umunsi ndabibaye kuno bawita ico oni kintu kuri bo babona yuko ari normal ni mico yabo kiri mu muco wabo muri bobo ati ari enjunu bavuga kuvuga ati independence urumva bobo no munsi jeje kwambara ubusa none ukatuvuga ati ngo ko mubona ndabikora natwe turashaka kubikora ko c'est normal nabo barabikora no si buri muri byose ego iterambere rirahari amajambere turayabona mugabo tuze turiyubara turaba ibintu bizima ibintu dufitiye akamaro selo n'imico yacu selo n'igihugu cyacu abari byo dukora ibintu dufitiye akamaro naho muri iyo domaine bikorwa nka normal ngabo tukabyiyubara kuko nabona kwivuga ati burya ibyo tuko turakora twebwe abantu bariko baratwigira tuba dusumbye abapasteri cyangwa abashehe cyangwa bande bajya bavuga ubutumwa turabasumbya kubera ko tuwe dukora ibikorwa birabwa n'abantu benshi cyane ku isi gusumbya abo uragitegeye kandi turi influence abantu benshi urabona nka jewe personnellement ijya filime ya Mugisha atari byo gushikuza yatumye abantu imisore myinshi bavuga ati natwe turashaka gukina filime urumve yatumye havuka amagroupe menshi mu Burundi urumve menshi mu Burundi no mu Rwanda pourquoi pas umva benshi bati kumenya tudashaka gukina filime kweri bikagaragara neza bikatanga isura nziza bikatanga ikigwa cyiza nimba uyu muhungu yakoze filime nk'iyi ikatwubaka twebwe twumva nyine kari ikintu kizima kumenya tudashaka gukora ibintu byubaka urumva rero dukora ibintu tuzi yuko ari ibintu byingira akamaro ibintu ushaka kuraba uri en famille papa mama umukwe abana muraba mugatunga mukaronka ikigo apana ibintu ntugire isoni ngo muzime cyangwa ngo irukanse no mukora amasinema mazima yubaka igihugu yubaka imico yacu yubaka abantu imitima y'abantu abantu baratuntuye abantu bafite ibibazo bikomakomeye byinshi si ibyo byo kujya mu bitanda mwambaye amantuzeya amayisume musomana n'abantu si ibyo cyo kibazo gihanze abantu ibihanze abantu ni byinshi cyane bikomakomeye nimba mushaka gukina nigize kubwira umuntu umwe nimba bashaka gukina amaporono babitubwire bikinira amaporono bariho site y'amaporono kandi nibyo birabwa n'abantu benshi washimye ibisema by'iwaze menshi ku isi bikinira udusaba kandi bicana amahera menshi washaka ntibabikine vraiment sinzi yuko rero intuze oya nibaza ko cyane ibyo bashaka tugaruka handi y'amategeko y'igihugu sinzi ko amategeko y'igihugu abari kuri abarundi gukina amaporono ni cya kintu bavuga aho boca basanga hatubuka baca babatora niyo mpamvu mvuga ati turiyubara mu buzima bwose dukora twiyubara bwana Mugisha hari umuntu ashobora kumvuza bino bintu akabihuza kumbure no kwemera kwa kwidini ubwo wewe ntiwanga gukina bino bintu canke kubikinisha umukinana kubera icuri bifatiye kwemera aho rero niyo bamwe bihendera ko urumva ati kubera ko ari umuislima urumva avuga kubera ko ari umuislamu niyo mpamvu no bambwire idini rimwe ryonyene ribire kuri ibyo bintu
nimba bafatira ati ngo kubera ko ndi umuzirima bame idini rimwe ryonyine idini rimwe hari amundi hariho katolika protestant sivyo hariho abo bose kandi bashamikiye ku kandi iconzi bose ko bangana umwe wese afise aho asenga nta mupagana arimo sivyo nta mupagana arimo bambwirere iryo dini nimba bafatira ngo kubera ko ndi umuyisilamu nimba muri ko ndavuga ibyo bambwira iryo dini ribare kuri ibyo bintu bambwira ati twebwe nk'urugero twebwe muri katolika baraturekuriye gusomana no kugira gukina ibyo bintu babiturekuriye azo bari uburenganzira bwabo nibaza ko ari nimba ari hari bari twereke rero abona niba bandi bafise amacakubiri dini muri bo ashaka kuri kuko kuravugwa ati oya yavuga ko ari umuyisilamu no eske nta bayisilamu babikora hari dufashe yazime bari hari nko mu ndirimbo hari aba jeune musulman baririmba baroriro ba satbi bandi eske je baririmba eske ibyo berekana ma video yabo nibyo inuze yabo ibari kuri no rero ntidusange kuvangatiranya ibintu tuvuga nk'abarundi amadini tuyashire pembeni ko umwe wese afise aho asenga kandi n'uburenganzira bwiwe ntitwobimuhora mugabo twumve ukuri kuzima guca muziko ntigushe kandi nibaze biyumvira yuko ngo ndabacira urubanza sinjeje gucira urubanza abantu ako siko kazi kiwanje je mvuga nk'inararibonye ngatanga impanuro numva ko zishobora kugufasha urazigendera umva ko atakambaro zigufite nukuri wumva amahoro kandi nta nambari ihari nta gwango ruhari tubwirana gusa nk'abavandimwe dusangiye igihugu dusangiye imico kwibukanya burya n'ikintu kizima kwibukanya ati yamara attention ahantu muko murajya siho ati ni mugaruko kuri uwo murongo ati yamara ahantu muko murajya siho mugaruko kuri uwo murongo ni byiza nibyo bizima nibyo bizima noneho no kuva na kera muri societe burya inararibonye zamye zihanura ahubwo abakiri bato turose impanuro nk'izi kabara karusha imbere yo kutuva kwa kino kintu ari kindi mise nibaza ntabwo mubona ko gushaka kwicara ku mico cyane bishobora kuba intambamyi y'iterambere ry'ibikorwa mvabwenge mu Burundi gushaka guhagarara ku mico cyane nk'ico kintu waruvuze for example kavuga ati umukobwa niyo aza gushutinga yambaye akantu kagera ku mavi biraza kuboneka ukundi kuntu ubwo kuguma twicaye kuri byo cyane hariho iterambere tuzohava dusanga tutageze ko sivyo siniyumvira yuko byoba ari byo kuko burya imico ni kimwe mu bintu bigize itunga ry'igihugu umva igihugu kitagira imico icyo gihugu kiba kitabagurika gitakara urumva rero imico burya iyaba twari incabwenge zihambaye kokoreye ahubwo nyine kuri iyo mico kugira ngo tuyidandaze tuyigurishe ku isi kuko hariho byinshi isi batazi bakwiye kumenya bishasha bitari mu mitwe yabo ati kumbe aha bimeze kuko nk'ibintu byo kwambara ubusa ibintu byo guhena mu mafilimi ibintu biharawe ni ibintu abazungu bamaze byaraze kuba edari perime urumva nuvuga ubikinye nta gishasha ubuzaniye abantu wotuma ukina wambaye impuzu y'igiti wotuba ukina wambaye impuzu y'igiti kuko ati seki uyu ninde atava mu gihugu cyawe identity chiza ati babantu ni gute n'umuzungu acabakiriye service ki ava voilà kuko ni kintu atamenyereye imico nibwo butunzi mu frere nibwo hari code y'ubutunzi abantu tugitahura icyo kugira ngo turabukunda nyaguna ahubwo nyaguna imico yacu tuyigira promotion tuyipromotinga mu bikorwa byacu ko turakora kugira ngo turunge bwa butunzi nyine bw'igihugu yego that's it impanuro nk'izero jana manabwiye abantu bintu nk'ibi biboneka kuri Fresh TV kuko tunze tuzana abatumire inshuti zacu mwingira murabona yuko bafite byinshi baza kubabwira na cyane ko ibiganiro nk'ibi tubikora kugira kubake societe uko biboneka hano hanze uboneka nk'umuntu yagiye yubaka empire yiwe bica bituma menga imigenderanire yawe n'abandi musangiye bino bikorwa bakinye ba film sikirenga akarorero muri movies zawe ariko arabonekamwo abakinyi novuga batamenyerewe cyane bashasha menga uriko urashaka gukuza urundi gwaruka kandi hari abandi bakinyi babasitari hano mwari gukorana ko menga imigenderanire n'abandi bakinyi ba film sikirenga je nibaza yuko icyereka imigenderanire icyo okiri hose si mu Burundi gusa cyane si muri filime gusa ahantu henshi usanga abantu yo musangiye ikintu hari abishiramo ibintu bitameze neza bakiyumvira ati hamwe no mwegera cyangwa twovuga nayo cyayishima cyagira ibi mugabo je personnellement
just novuga ngo hari umuntu twari dufitanye beef muri domaine ya cinema kuko ntawe duhiganwa sinza nja mu mahiganwa urumva je nkora filme ziwanje kugira ngo ntange message ku bantu kuri community ya nuze ngo ntange icigwa ku bantu bose abumva ururimi nkoresha urumva sinkora cinema zanje kugira ngo banshime sinkora cinema ziwanje kugira ngo mboneke ko je ndi gitangaza oya nkora filme ziwanje cyangwa nkore filme kugira ngo ndabereke bajya ko ari abapeti ko cyangwa ndeke bajya ko atacu bazi ibyo je sindabirimwe ibyo njewe ndabirengeye je nkora ibintu byubaka abantu bifasha abantu kugira ngo ejo cyangwa igihe n'abantu hari kuri isi y'Imana abantu bazavuga ati yamara hari umushinga yari icyabwenge yarakoze ibintu bizima bidufasha nukuri Imana imuhezagira rero kuvuga je nkunda kushyamwa abantu bashasha ni muri rwego rwo gufasha abandi badashoboye nabo baduge nabo bagira icyo bifashije abo bandi bamaze kwerekana ibikorwa byabo deja bamaze kwerekana ko bashoboye nihagera tukabona ati ni ngombwa ko dukora igikorwa icyanke kiriya tuzokorana nta ngorane uwo tuzovyumva kumwe tuzokorana je nta ngorane ariko muri umwanya mugisha mu kampo twari dufise gahunda tuvuga tuti reka turabe bajya bato ataho barigeza ariko bafise talent ziri kashe isi nayo nyene igere gute ibamenye nico gikorwa twebwe turimo yego birumvikana bibaye ngombwa rero nkuno munsi yuko ugira ukorana nawe mwabano bamenyekanye ninde uri kuraraba ukabona ati ubu ni biburebure twakorana igikoko oya vraiment bose kabisa isifi gusa abafise talent azi gukina urumva hama tuvyumve kumwe kuri iyo role cyangwa iyo movie tuba turategura je vraiment ntangorane je sinovuga ngo mbona wone wimira sinimira ngo mbona je no kinana nawe ngo you tukina ngo ariko oya ayo ni amashari nazangora nazabirisi no gushaka gutira mu bantu murashitanga kuvuga ati kubera iki yavuze kana urumva nimba nkinana n'abantu batazwi n'aba background n'aba underground plutôt sorry nimba nkinana n'aba underground none gukina nabo bamaze kugira izina abo bamaze kugira aho bamaze kwigeza ntigishoboka uvuga icyambere gihemba niko mbona ati uyu akinye kuri iyi role yo bishobora urumva yo bishobora simba ego umuntu ashaka ko ari icyamamare amaze kuba azwi n'abantu cyangwa bari mugabo atavyazi ari amahirwe gusa aba yadumukiyemo gasanga ebana baravuze kana ninga baririmbye hari umuntu usanga yarimbye indirimbo gasanga indirimbo ya hovyo kabisa y'uburofa ariko ikaba hit urumva nivuga ko bari gitangaza igihamba no urumva rero ibyo niyo mpamvu rero mvuga jewe nawe nkumire mvuga ati ngo uyu ndashobora kuba no bose tugize ikimvire duhuza rimwe bose twogirana kuko edari nka bose nkabishi turavugana ni box turamukanya tukavugana hari nabandi dupanga ibyo dupanga iki tugira ibi tukabikora bimwe by'indani jewe personnellement imigenderanire yiwanje nabo vraiment simbona ko yamaze gutosekana oya kuko nka bose kinavugana nabo iyo wumvise hari akantu kari hano hanze kavuga ngo filime bariko barazikora bakina bareka kugeza n'umunsi nta muntu aregereza izina rya Mugisha bafatiye no muri kuri filime yawe ya Mugisha twavuze ko ibitari bike yageze kure iyo kintu uriko uracumva wucakira gute boje ndashimira Imana cyane ndashimira Imana kubona ko numana narakoze igikorwa gushika igikorwa mu myaka 12 atamuntu umwe aragikora arageza kuri urwo rwego gukora filime ikora y'inkora mitima ku bantu nka kujya kwa Mugisha icyambere je ndavuga ati ndashimira Imana ngo ati Imana ni wabikoze byose icyakabiri kabandanya saba Imana yuko yoma bwabi ndavuga ati nka protection kuko hari abantu yo bumvise icyo kintu kumengo urashyira mu imbuga itamunuze mu gisebe ati kweri iki ati umushenzi biki rwagwanko rutagira umusaruro rwagwanko rutagira kamaro urumva kandi abari ibintu bisanzwe kuko buri kintu cyose Imana yaragihaye umwanya wacu urumva n'ikibanza cyacu rero nimba Imana yavuze ati Mugisha reka ibe akarorero
urumva ikore amateka gushika ubu reka twizere yuko ejo cyangwa hirya y'ejo hazoza n'ubundi azokora izosumbya mugisha tuvyizere kuko ivyejo navyo tuzi by'inyuma y'amasaha abiri navyo tuzi mugabo kuri uyu mwanya yaba mu Burundi cyangwa mu Rwanda ntayo ndumva ntayo ndabona sinzi impamvu dufate ko uno munsi uri umwami mwa bino bintu urabye mu bariko barakora ni ndubona basi yo gusegonda icyambere ko nati umuntu kabisa nimba koko abantu barambatije umwami wa bino bintu ubu ndabona ko yo bicegera canje je kwanza icyambere je sinebene ibintu byo kuza muramu bwami mu bwami aho mushaka kunyicisha urumva mushaka kunyicisha ku mu bwami mwo mushaka kunyicisha mwabantu je ndi umuntu uzi simple ntabwo amenyeneye jewe nakoze ibikorwa bikundwa n'abantu by'inkora mutima nabo nyene ndabasabira kumana yuko nabo bokora ibintu bizima ibintu bifasha abantu ibintu bizosiga intuze bose bariko baragerageza yaba baberi abafani bande ba Homewood ni benshi cyane bariko barakora ibikorwa byiza kandi ndabatera intege courage babandanye bakora ibintu bizima bibuka ko turi mu Burundi bibuka yuko ari abantu bakora bakurikirana benshi urumva rero sino kwita umwami jewe siniko ndita umwami kandi siniko ndita igihambaye kuko uhambaye ni Imana yonyene kandi umwami burya ni Imana yonyene twebwe turabana b'abantu basanzwe niyo mpamvu je kenshi ndakunda kwicisha bugufi cyane kuko wigishije bugufi Imana iramuzamura yego mba numva tacho norenza ko ku bintu wavuze antuka abantu muba muri kumwe kenshi barafise ikintu kinini bagukora kuko biranagaragara ko ufise ingabirano yo guhanura murakoze cyane so mukanya wavuze ko kantu kajanye n'amahiganwa nibaza ikintu n'ubundi cibazwa n'abantu benshi kubera ko turiko uraboneka mu mahiganwa nka za festival abantu baravuga ati n'umugabo n'umwandisi w'umuhinga n'umugabo afise filme zidasanzwe ariko kubera ko utitabira amahiganwa ubwo si ca kintu cyo kubona ko ababa bari muri no mahiganwa ahubwo unabarenza badafise content ihuye n'izo babituma mu mahiganwa nabo bon oya suko bimeze gusa je kamere yiwanje sinkunda amahiganwa ibintu by'amahiganwa kenshi je ndabifata ko ari ibintu byongera ishari mu bantu ni ibintu byongera urwango mu bantu je rero nka jewe sinkunda kuja mu mahiganwa kuko ndibuka tugeze kuja mu higanwa ya muri 2011 niba ntibagiye ibintu nk'ivyo ya festival biki mugabo iherezo ntitwamenye iherezo ryavyo urumva hama ubugira kabiri tuja mu bindi hari indigano gigeze kuba kuri ibisanganiro bacisha inuze amavwa abanyagihugu aribo batora ibiki n'ibiki amarezita yabo yabaye akamarabaza yabaye akamarabaza bati kuko sinari bwatahure monde kuko ibintu bimeze ngo kuko bwa bya bintu bimeze uko njye avuga ati désormais je sinzoja mu mahiganwa kuko amahiganwa menshi muri Afrika menshi cyane n'ayamanyanga menshi cyane urumva 99 kwijana amahiganwa menshi je dis bien mwemera amarezita bayavuye oya menshi abari ibyo bapanze bajya bajiri bajya abantu bagate reka tuvuge kanaka reka duko hari abandi baca batanga amahera hari bari abakobwa basanga batanga imibiri yabo kugira ngo babaduze hari abandi bagira ibi ama corruption urumva rero ibintu nk'ivyo cyane umengo harimo ibintu by'igifungo byinshi bitameze neza cyane nzibukira niyo mpamvu utazombona mu higano narimwe ribaho nikizoshoboka kuko byinshi amarizita yabyo ni shari rivuka muri ibyo bintu kuko nta honestite benshi babishiramo sindi ko ndagaya bariko barategura amahiganwa bantahure neza nakazi kabo urumva barafise nabwo nyene impamvu babikora barafise ibyiza kuko burya nta kintu kiba kiri negative gusa jayo navuze muri kote negative yiwanje impamvu ituma nabijamo kidasigura yuko je nanka amahiganwa nashaka ko abantu babandanye bakora amahiganwa oya ni babandanye bakora kuko navyo birafise akamaro kavyo kuri abo bariko barabikora n'abajya babikoresha jewe personnellement nkamugisha mbona je nabonye yuko ari ibintu byongera ishari urumva bituma kumuri abantu bacana waka bahora bumvikana kumbure baramarimo cyangwa batigwera ikanaka bamugize uwa mbere canke bagize uku kandi je ndamusumbya kandi ngira uku nje cyamara rero ati reka nibanze niko zikuba byiwanje urumva bizogume ari nk'ukwezi kumurikira bose
aho umeze neza utameze neza arabati yamara vraiment uyu muntu naho umeze ku yagize agafilme kameze ku nuko kanyigishije iki niki iki jewe kuri jewe nico gihambaye naje ibintu byo kuja mu mahiganwa ngo tugire uku je personnellement je nabyo nkunda kweri kandi abantu babitahure hari nabandi bigeze bigeze kubigira mbona gusa ngo filme ngo biki ngo mugisha ngo sinzi ngo bafani bande ngo mugisha gisha gatunga ibiki ngo utore filme ya mbere ubu nindi yagize ibintu byenja ntuze ajya mekondebuka yari ibintu bya Bollywood ibintu nk'ibyo urabona nk'umuntu gutegura ihiganwa utabwiye banyene urumva icyo kintu nta professionalism aho biri gutegura ihiganwa utabwiye banyene ibyo utabwiye ati mugwani ibi muhigani uwa mbere azoronka iki uwa kabiri azoronka iki ugacushira mu izina ry'umuntu ni kubera gusa jewe nta mwanya nabironkeye namwe yabironkeye kugira ngo ndabigwanye aho tuva niba bibandanye bijya bintu cyane cyane nagumubwira ati umuntu yabirungikira gwe nabwo ati ubu ninde biteguye ibintu bintu ngo naje nabyo nzi kandi abakitere nkaje naje nabyo nabonye gusa none babishiramo we babigushyiramo gute utabizi aba nawe ukasubi ubipartage ubirungikira abandi ngo yango naje mbona umego ni byiza koma bipanze gute basi ngo nabyo nzi ati mwebwe rero mukora ko ibintu mutazi mwe ibyo biri mujya mu bintu mutazi nabwo ati je bino bintu kuri nibankuremo naho byabanije kumbona nyuma ngo afisa ma award mama wanje abandi bifotoza ngo baronse bushimwe ngo bagose nabwo ati iyo ni programme zabo ni propaganda zabo barimo je ivyo je ndabirengeye nibaze biyumvire ngo tuzogira ihigano tuyiganishe ngo mugisha ngo nakanaka ivyo bintu kuri baze barambabarira jewe sindabijamo kandi bantahure ngo birumvikana so harakantu gatoya imbere yuko duce tunarangiza ku kibazo ca nyuma novuga nka analyse ziwanje nabonye ariko kandi nubundi n'abana bariya wumva bagarukako nibyo koko uri muri legend uri kurakora ibidasanzwe n'ubu nyanza twaza kubereza ko tubwiye na filme zawe uri kurakora naho bobisanga harakantu gasa nakagufata ko kudi updatinga ngo ujane na social media cyane na cyane ko no munsi ibikorwa byinshi by'abartiste ariko biriko biraca kano kantu ukabona gute nimba ariko nawe ukemera aho bari turi kura tegekanya gukora kugira uboneke muri ya indisi nawe ko updatinga ibikorwa muri uboneke ku ma social media hari ukuntu turi kuraboneka cyane ku ma Instagram ku ma film ku ma TV n'ibiganiro ntibyari byinshi sinzi ntaho bon ufite ibyo umenya nuko jewe kenshi kubyukuri mfise ibikorwa byinshi cyane ari ibikorwa byinshi mba ndi ndakora ntabashaka yuko isi bimenya ngo je ndi muri ibindi biri oya gusa mbafatiriwe gose ku buryo umwanya wo kubijyamo ibyo bintu usanga ari muke gose gusa umugambi urahari ko updatinga ibikorwa gukora kugira ngo abantu abanywanyi aho bari bose bamenye ibikorwa byashaho tubishira ukuntu tubikora byose umugambi urahari tuko turawutunganya gusa icyo no bemerera twebwe ijya originality yacu izogumira ya yindi nyene kakanovera kacu kasumari kakani nyene umugambi ni wa undi nyene gusa twebwe ibyo tutazoja muri indi nza numva ngo nambara mabize avuze mabize showbiz sinzi amashow ibyo twebwe ibyo ntituzobijamo ibyo ntitubijamo kabisa byo gukereya ububenshi kugira ngo abantu ngo kanaka ngo yankanya kanaka ngo bagwanye ngo bageze gute ibyo twebwe ibyo turabirenge ntituzobijamo kuko ababijamo bako bararondera izina twebwe izina twarabyubase ubu dutanga inyigisho rero turonga umusaruro turi ku kazi ku kivi ntituri muri bya bintu byo kurondera ibyo turondera oya turabirengeye ibyo bintu rero nuko turi ku kivi tuko turakora kandi dukora umunsi ku munsi kwezi ku kwezi urumva nidusinziye ibikorwa byanyu babirabe kuri namaze kora Mugisha Media kuri YouTube biriko biraca yego cyane kuri Mugisha Media ibikorwa amafilme meza arahari Mugisha Media abandike hariho Madil TV naho nyene ibikorwa byacu birahari hariho Fasha Burundi Online naho nyene ibikorwa byacu birahari ni kuvuga turiko turakora ibikorwa abakene ibintu by'abamugisha aho navuze niho bazobisanga ubu muri ko murakora series yitwa Karma filime tuko takuru ubu yitwa Ngabo the Master Ngabo the Master inyuma ava Ngabo the Master twakenye Karma imbere ya Karma twakenye Mugisha igice cya gatatu ego nizindi hariho nyinshi filime nyinshi cyane ziryoshe zimeze neza bazosanga kuma channel yacu ego mu kurangiza nk'umuri legend cyangwa inararibonye mu kirundi nko kamye tubivuga ubona hoko gwiki
cyane cyane uhereye ku bakinyi ba filime bagenzawe abari muri ino industry abanyamakuru promoters eka mbere no ku rwego rwa leta kugira koko ino industry yacu ya movies igere ku rundi rwego rushimishije. Bon cyambere nuko kwanza twokwitabura ko turabarundi kandi twishimire kuba turabarundi. Kwishimira umuntu kumva ko abinezerere cyangwa abishimiye kuba uri umurundi. Hari umuntu usanga avuga ati wabigiye kweri kwita umurundi kweri ni defo bivaye nibi nabiri nabati no uko tumeze kose Imana yaturemye turabarundi. Dukwiye kubyishimira ko turabarundi. Tumaze kwishimira ko turabarundi dukunda ibyacu dukundishe abandi ibyacu kuko ikibazo cyo gukundisha abantu ibyacu kizotwara umwanya kizotwara uburyo mugabo nicyo code y'umusaruro ukomeye cyane kuba byacu mu mwanya tutarakundisha abantu ibyacu mu mwanya abarundi tutarakundana tutarakunda ibikorwa byacu tuzokwama turi inyuma nk'umurizo buri gihe cyose kabisa. Hari abantu dusumbya ama talent washaka hari abantu dusumbya ibyiyumviro hari abantu dusumbya ama production ariko kubera yuko kumure ikibazo kigira ko ari cya kindi nyene usanga tugwe tudakunda ibyacu urumva tuma turi inyuma uravye nko muri YouTube ho namarira gusa nakamara amazi urumva nakamara amazi kadasanzwe aho usanga umuntu yarubase izina rikomeye cyane mwe ugasanga ngo ngabaraba nibake gusa ugasanga abantu b'apeti bahijya yejo ngaho mu Rwanda aho muri Kongo muri Tanzania urumva bako bakora ibintu bisanzwe atana content washaka mugabo bariko baduga go hejuru urumva kibazo se kwa probleme ni iki ari akantu kagihaze muri twebwe kwa kundi kudakunda ibyacu tugasha tubishiramo zanzigo zitagira umusaruro zanzigo dusubiza inyuma kwa usanga tuko dusubira inyuma nubundi umuntu utanga uburyo ukoresha umwanya wiwa mugabo abo guteje imbere akaba ari bagira guti bagusubiza inyuma urumva akaba ari bagusubiza inyuma kubera gwagwa turekere urwango rutagira akamaro rutagira umusaruro dufatane mu nda urumva dushigikirane ibikorwa byacu bitera imbere tubikundishe n'abandi tuzotera imbere nta nkeka dusaba rero n'inzego zacu guverinoma yacu yuko yubandanya ishigikira abanyamyuga yaba bo muri sinema yaba muri muziki yaba abagira bose abanyamyuga babandanye babashigikira kuko bashigikiye abanyamyuga uravye cyane cyane nka inuze ya igice kinini usanga abanyamyuga bagizwe n'ugwaruka kandi burya ugwaruka ni nguvu idasanzwe na nibwo butunzi budasanzwe bw'igihugu rero mu mwanya twaba tumva ngo buzi nta buzi buhari muri leta nta buzi buhari barabyivugira bonyine bakabyatura urumva ati nta buzi buhari mwabana ati nta buzi hari mwagwaruka urumva rero igikurikira nuko ubwo gwaruka nyene go kuyumvira ukuri go kuyingunganya kugira ngo tugire creation y'ubuzi twebwe twenyene urumva dukora ubuzi ugwaruka gwitanga mu kugira aba creation y'ubuzi guverinoma ikikora ni kubuntu kubashigikira gushigikira ugwaruka kugira ngo tugabanye aya madelinquance tugabanye bya bibazo biba mu gihugu tugabanye ama trouble mu gihugu kuko nabantu batirakajagare mu gihugu bakoresha ugwaruka bavuga ati tira ama grenade ugwaruka batira grenade bimvire ati abo bantu bakora ibyo bintu kubera iki kubera ko baba babuza akazi abitanze rero mu gukora ubuzi rero butandukanye babashigikire mu nzira zose kugira ngo duteze imbere igihugu cyacu n'abana bacu batebakera imbere urumva hama abakenye b'amareresi tubandanye natwebwe ku kivi tubandanye dukora niducika intege abako barakora nabazi ni benshi cyane nibacika intege umwuga wa sinema ni umwuga mwiza cyane ni umwuga uhesha agaciro urukura ukora cyane cyane yo witahuye cyangwa ugatahura icyo wifuza ku bantu nuko rero ntibaze yafate minenego yafate ngo ni kwiryohera cyangwa ni kwigira ambiance cyangwa ngo kumenyekana kuko icyo ukoze ni image ubusize ku isi wowe uzogenda image yawe izogumaho abantu ayandi ma generation azoza ara ibyo wakoze nimba ari byiza bazogushimira kandi bazogusebera n'imigisha nimba ari ibibazo kugaya kandi bakuvume nuko rero maje mumage hama nshimira kandi Fresh TV ndabashimira cyane mwebwe ku mutima twiyumvira mwana mwumvira cyane abako barakora abakora abamaze kumenyekana n'abataramenyekana bose muze muri batumira kugira ngo isi bamenye kandi ibashigikire kabisa bless up umusaza mwakoze ahubwo mwebwe kuducira kano gateka mukaduha ikiganiro tubashimira cyane namwe murakoze cyane
This is Flash TV. We shine to progress.